Kawei ke jingjia basngau si kala lingshop ha ka janmiet chipau terik naitung hasnong Lapalang Shillong. Ha ka basan ngut kirangba kila du e la ka jing em kat ba kidang temu ban penko ye kawei kapung ha ka te ka shnong kat ba tang uwei ulalat em. Kat kum kita long khubor bala yo lum jing tip laong ha ka janmiet jong ka chipau terik kumba ha ka por nyo beje e. Ladon saungut kirangba laingut nak shnong thang sning bat uwei pat nak shnong yo. Kibala lej ban penko ye ketika Pung-Um ha Kawei ka yeng ha Lapalang. Lai thu ka jingjeliu kini kapung kalong kumba lai phau hadu lai phasan phut. Kini kibreu kilatmu ban penko ye kini kapung da ka batan shwa ya ka da ka pom. Saungut kila hiar ban pengam ye motor bantan ye ka Henry katba kidang hiar syapo ketika pung ban persyang penko ya ka layo sngowi kesur uwe breu beperta jingerap. Markum ta ki arngut kirangba Nepali ki basa marjan bat kate kepung kilami ban yerap yeki. Henry ha Khubor be kila lej ban yerap loong bikini arngut ru kila Khyllon yap lang ha kate kepung. Omdan briu shu ban yerap yeki. Uta Rangbah ubalalat umla ban lei ei tang marwe bat ulat telot bor. Kani kepung kalabam laingut kirangba khasi bat arngut kirangba Nepali. Katkum kajing batai ki start lai thu kani kapung ka jileu lai phau hadu lai pasan phut bat ka umru ka ladon lupa kajing yar jong kani kapung ka long saw la san phut saw dong bat la tap ye kani kapung da ka link nyap do bilan ka bala pelat thleu tang kumba ar phut saw dong khnang ban yo rung ki bre na ka daw kajing rit than ka thleu rung kal ering min sem kam yo lat ban tulun la ni ban so kule Laring men sim ru dah nriungut ki breu bat la penon kam da ka diesel generation pump ka papen mi le ARB. La antat ne kini ki daw ka la pelong ye kini ki breu ban yap op bat ban dru men sim na ka jingduna ka le air ring men sim oxygen. Ka le air ka la carbon monoxide. Rangbah ubalalat uday na thang sning bat ula kaang ban pan jingerap na ka benta ki weipat ki badon ha kata kapung. Habaya keren bat ubak pendap sotun Rangbah shnong ka Lapalang ulai thu ba ulai yo jingtip ikini ka jingja ha kapor nyo beji min met bat ulai pentip shiki bor pulit ki belawan kloilan ban sei ye kemet na kata kapung. Ha kemet shipau terik nai lor hi lakit ye kemet yap jengkisan ngut kirangba shenigrims ban le iki examen postmortem badon kam. Ha ka Kawei terik lakit ikini ki met yap bala IT ha ki bahing asam. Lairap bat senran do ba bante dor lingdo MLA Rangbah shnong bat ki bahing asam. Kajing sngo melung ba kajing sngo ngu kalit kamtam shikita Rangbah Nepali arngut shipara ki bashlur ki bala wan ban yerap Henry ki lapaya la kajing na kabenta ki breu ki ba kimpat da itho bha. Kita ki laingut Rangbah na thang sning ki shongkha ha kaju kaye. Kalau tak, ikan jenglap jompi pada pilawan yang jurit yang dia cakap macam tu. Thì mình công shop ấy là quậy mình bao vào chính số đâm thì mất rồi sân yên khi bảo là đủ thì mình xem một corridor cái này cái chính gia nah kalian ke department ni nak lap ba ke bagi kasem ba kani dari kepung kepala dan lupa dari keberim thì nak kalian ke try kila persang ban penjeliu mah ban buah ni ko nang ba kinyo ban pendap tiang thì por begini ini thì kita di beriu di Khubor ong di industri di Pona Masning di ini pun thì por begini marga jemi jong ko kalong ke ba kalong bun mo marba titip bakan ni kathai por gulet kathai Lapalang ka song ba mental pi ini naru di ini jong ba yeng bakilati kadang don ke jingjereng thì haba ka jar ko ka klan di don kam ban sei to ko ke nang bakan suk kan komtre joki te ki penon kam ne kani ka pom mo bakiong te kani ka pom ka ba ka ran daga diesel ka bapanya daga diesel ka diesel pump te patu ka diesel pump lu kadon ki ba tam kamla menle nomor ba teng ta habang intan patu ka diesel pump kala mentan ka tang ka badon shpau put benjengai nak tu ka pom ya hapor bakitan te kila pun nama kapung tu kalau jengai kalau jeliu thì kimla bentan ke kilia kamu ki do terlai ki pengam ni kenika diesel pump kam harum lene kam marsiteng jong ka kapung bakilati kang bakin yo kot ya ka tu ko bakin tan ban permi shaba ki por bakilia e kani kile se kim don ni ka awareness ni kim don ni ka jingkit mo akano ko kam
kan long kumno na dangilek kunta tingi iru ba ni kapung ni kila ajan poi completion phase le kila ajan dam tingi ba ka slap ru la yatam ti don tang i liu iba akut kemudian no di tang bandrung beriu kita itu kepung sepo kalau long kapnya buat kalau long kuduk buat bundan jakasu bah kan air kan ya hud di tang naik tai tli kupor berpin kipnya je kini kepom te kami pedam baka de diesel generated pump di hakta kom te long kaduna no ka oxygen level nene ka air ke bengiring di kabun no ada katadam ya long poisonous no pe kumbai ong mo nak kena pollution kilo ong ba tipit kilada kam yo pun klek lang bakal air berka pengiring sim kakelano carbon monoxide ya haba kadon kini carbon monoxide ke belong very poisonous ke belong big mo ti beri unum sutu usu king bayong bait but usu long low senses bait ti dia hanak tak rukom kini kibri ru tundal yo tan dan perta kum bangalayo so bagi batai kibri na sini ke kimyo henry don iway kembang itep usu kumno yo benmi kena po yo ban perta jingerak kan ke dan sekita kino habau perta te kimi arngot king para nosul para marjan kiru haka jing tumumo jingerak para briu kila ya mare kila wan kiru kim datip ya ka e ka daw kila rung lang to po te tang lai po second lese ke simpol kumbol ong na pollution bau briu ring itu ka RV but usu long unconscious bed untuk briu shu tak daw kani ka jinja kala pois kani ka ba susi Ay ba nakaliang department ng Sakmat di kay guys iba kuno kan go kay ka kam ni contractor di kan di aduh bentam menelong kini kumbang ong mo dakitin pareng jadi ka dak out well dene kapung kumbang ong tin kasi kumi gini long nakaliang ke water resource himpat dan ke ke pengibu ba long kum kita guidelines dan ke SOP but ngatrai nakani ka jingja te ngatrai ni na ko water department ngin singkha kini ka kam but ngin frame no de kendon ba apano berkom menginle la da ginon gibli ko kwa banti ki Pung-Um but ngin sa batai de jingha ba kidi tenat mengilabu but nakaliang ka disaster management lukin batai lam but naboro kita tenat ki ba yadehi but kani ka kam lesi ki hap yami skmat ban mi no da ka ai ti wat na ngatrai hak po bylaws ru daki la ban incorporate lang lene pen sop lang bakinu shop bikin ai ka building permission lesi kani ka jingti pungru tadi bendenta ban light ni ki jingja susi kun kini thau mene ka jingjiliu jo kani kapung kalong lai put ti hadu sla ka poi arpui put bat ka jing jrong jing yar ka don kumbas south put lah sun put di itu i cakarung pada entrance ini output mana tak kadau ka salong yang deketin paring claustrophobic mo kemud ba sedang mo kala aduna no ka oxygen level dan ka air bengi mesim kelabun dak tu ka air bi carbon monoxide kamu pernah kau ganti penstop nakaliang department kalau hi kani te ngatrai indahap dangisyo kani karong tusun ba yang abangan komen halo kani kamu kadau kadi bagi tap hi katu ka isu sapo tang ti ko kapung min kan de katahi nomor kum ke ngila ekran ngila ya liu lang jumut kan de katahi de nakal air kiting bakala bun pelat daka tedam ke bumi nak tu ka diesel generated pump di min kan de katahi ti kan senjang yo hi di Khubor ki bakamnya as for now kadi tang katahi bangidang tim bat ano kuat kyo jungtip bagi ni bedi bagi jingja ya lor ke kini ke jingja ba solusi sisa du kata-kata kepada pen sayong bat kendet yang ikut di nongsong snong jangka dorbar snong Lapalang dia menen janbiet por nang wan phai na jitre bat na ikam janga nyu steng yo pungkol ni we na ni nongsong snong markap Lapalang hi basa anongra dan di puninga ba dan kejingja ba sosi pulai wanirap di hantu tu hingga wan hang ni di kumbalong hi mat ba kadon wi ka yeng hani apo dong badan hani jan ka po grit hani di ki di ini
Pung-Um hayeng kan di Pung-Um nomor ba di kila ya senabha hapoi hapor finishing ti ngam ki kontraktor pat ki nong tre jong i jong bat jong trayeng ti kimot ban pun ya ka banon sepo ban se ya ka da ka diesel pump kan ka jing baklah di ba ki use ka diesel pump ki penhiar hapo ti ka tadam jong diesel di sepo mat kedap la alhamdulillah di arpusan kumboyong di arpusan put ye di mat ka don oksigen di mat ka medical terms lesemo ka along poison ne mo de imat kimut sei ta ka pom hadin pada imut hadin pada mat kila kontak itu ka poisonous gas itu ki collapse di hadin pada la don lupa sepo arngot we mot yarap di kidon skini iwe pada ula mi sabar mo jubor i la im di taiwe di hala di wan ini marjan ka marjan bre arngot ki persang banirap kita harus ingat ya total mat moyo jinghen sangut di ba do e la ka jingem kan alor kani ke jingja te jingsa kani jingja kalong ba sisa ba sosi du kata tingi mondor parsnong sing kenthe sing samla istigma mondor ni ke nong song snong di panpau jik solem mo ya kini ki nong yeng masam ni galanot te DC dekat bagi polis department magistrate kila simkhia marmari marsi pentip lawan ban persang hiban ban sei ki tuki ki ba semlanot stu sepo te hadin pada ki kindawan maki mat kelalong tulit kila sei kila ra sa sidel minta kidang lek postmortem dengan skua ban pentip penpah ni ba kerpat ek sarkar menen di DC la perpat nomor ba ki beliau menta ki persang hiban ti di ginu kumi senong im ju ajing bet hi hamtam bande ki borwell Dari gini pada hayang yang tip ki persang hiban kila sna ki yang bahaya ki don kam hi ko ki persang hiban ti da ko format untuk di ketu ngatrai hab don guidelines SOP kanu kan limit mapinhar sepo bonom ba nomor basen pila angam sepo oksigen kam don di kai ka SOP ban hiar sepo te mentah dari ka bu jing e ngi sunong ban budin man boy ka kampon man boy ka yang ngatrai kam ni tang Lapalang anu finai atrai finai press vitip ha mo kerja makanum jasu yang terpat yang ka DC bana sarkar mo nambah kan kam sup perkom trikam ngi ke senong nomor ngi ke senong hi ngi ban penbiang ya ko mentangi dekat bat ka PC rengkat bat di MLA man ke ni bidang so projek kidang pen krek kanang ban penbun ya ko kanang baki brio kinum don kam ban ti ko mi kini ki pung kini kita gain kanang ba ka dabati palat pada rukat ka kata ya kani ka water level mo tinggi persang hiban yo ya supply bebiang na kaliang PC la simkia MLA ru la yarap ini ban kidang ya cepat di projek bakam he kemen ba kanum jasu ini kan ba berpeni ka sarkar di berpeni de nono ki guidelines mo ya ka limit jong gini ki ba suti hi da ka format de nomor ka drilling hi ding da buat senong i kan ba kita lain no ba na ka PC ki le common drilling ta pa ba bro itu tu ka wanda ka project ka kita hi Tipilaan batai kini ba yap kini kasi ne sebenarnya kasi ba kini gimana lai ki bahir hat po ki baterai hi po ko mo yo jingtep ki saungut di iwe ila mi ti laingut ti kila ki klat kini arngut pada kini marjan di marjan nomor bau we umi na tliu ti halamo pan jingarap ti kita pada beli arngut iwan kimtip don yu hapo mo ka RB hapo ti kirung la karung beli harjing bom tip beli long so senai bahaya ki kan so ki don kun badang red ya kalong long ga ik sapa so si kerman ba sarkar kan simkhia ni kan namba kinum dia kenapa ki ni ki misteri ki trayeng ki ni ki kontrak di ban follow ya ka guideline SOP na sarkar nang bangi sunong ro milaban la batte la kam bonum jasu ni jinja ba so si mo
Hendak mo bukan ni kajang jaga zaman no zaman nen na kajaman ne. Menden jan biet. Kan do Boyo Khubor news teng. Tingat try mat kiwan men miet di jan miet di gum tu ban pentang ban pun khoi ban le finishing. Ano kat kiyo ang kali? Lubang sa uwi sa priyak, lubang sa uwi priyak. Sana. Isi dia basahin mana? Hah? Basahin situ dia buat terus. Tak buka rumah. Ano?